Llapanchik estadopa willakuykunaman yaykuyqa derechunchikmi. Hinallataq llaqta runa kay willakuykunata tarinanpaq churayqa estadopa debernin utaq kamachiyninmi. Chayraykum Tribunal Constitucional Wasi llamkan chuya politikata apaspa. Aslla willakuykunam kay apachikuykunapi nisuncha kay procesos judiciales controversiales, gasto público aypuynin, expedientes, contrataciones, hinallataq wakiqkunapas kay secretismo jurisdiccional, hinallataq pisilla digital llamkay yachay ruwaykunam. Tribunal Constitucional Wasita atiywan kamaykachin kay wakichiywan imaynatataq musuq yachichwan kay institucionta llaqta runaman chuya willakuyta hunapaq. Chayraykum kay kamachikuykunata ruwaruniku. Chuya, musuq hinallataq chihirichisqa política llamkayta hisp'ichisaqku kay hullhipa chaninchasqanta riqsichispa. Hinallataq tecnología willakuykunata TICS rimapayanakuykunata hisp'ichispa. Digitalmanñam churaruniku pachak por ciento expedientes nisqakunata. Llaqta runakuna ventanilla virtual ukuntakama yaykuspa mañakusqan documentukunata ñawinchanankupa. Tiksi suyunchikman haypasqan audiencias públicas nisqatam lluqsirachimunik internet ukuntakama juezkunapa anyanakusqantapas hinallataq wakiq magistradokunapatapas. Hanjaylla willakuyta chaskinapaqmi lluqsiykachimurqaniku kay rikuy sutiyuq wakichiyta. Paymi hatus uywacha. Uktullmi iskay chunka segundos pachapi willakamuq chuyata hinallataq kusita. Yapajullhi chihichiy hinallataq llamkachiy runakunata Tribunal Constitucional Wasi kamaykachimusqanmanta. Tribunal Constitucional Wasi waqaychan Constitución Política del Perú nisqa allin amachasqa kananpaq. Chaysi iñiyninqa chuya llamkay. Kay ruwayqa mayna allinmi llaqta masinchikuna willasqa kanankupaq. Chaynapi hatipanakupaq. Hiwi llamkay ullunanpaq. Hinallataq democracia nisqata kallpanchanapaq.